Pričamo o tome kakvi sve roditelji postoje, a vi u nastavku videa saznajte koji ste vi tip. Ukoliko vam se svidio ovaj video, lajkujte ga i subscribeujte se na naš kanal. Dobar dan i dobrodošli na naš kanal. Danas pričamo o tome koji sve tipovi roditelja postoje. Kao što znamo, ne postoji savršen roditelj niti savršeno roditeljstvo. Međutim, mi vam otkrivamo tip roditeljstva koji donosi najbolje rezultate i koji ima najbolji uticaj na dete. Ako ste mislili da nećemo pričati o roditeljima, pogrešili ste. Postoje mnogo istraživanja koje se bave roditeljima, vaspitači dosta uče o tome, odnosno o njihovom načinu vaspitanja, kakvi sve tipovi postoje i o njihovoj psihologiji, kao i na koji način oni postupaju sa decom. Mislile smo da izdvojimo neka 4 osnovna tipa roditelja koji postoje. Naravno, postoji ih još mnogo više, međutim ovo su neka 4 osnovna. Prvi od tipa roditelja jeste, mi to zovemo autoritarni. Ovakav tip roditelja se odnosi na one koji imaju dosta čvrst stav prema svojoj deci, imaju jasne granice i ne dozvoljavaju nikako da se te granice priđu. Veoma su skloni tome da kažnjavaju često decu i više su prisutne grdnje u odnosu na pohvale. Ovakav tip vaspitanja je poznat našim bakama i dekama i nekim roditeljima, zato što je u tom periodu bilo patrijarhalno vaspitanje zastupljeno. Uglavnom, to su roditelji koji kažu zato što sam ti ja tako rekao, to treba da uradiš, ili koji misle batina iz raja izašla. Ovakav vid vaspitanja stvara decu koja su nesigurna u sebe, koji uvek traže potvrdu kada nešto dobro urade i može se desiti da se javi agresivno ponašanje kod dece, a u kasnijem, odnosno u zrelom dobu, to je najveći problem zato što to ne može da se iskoreni one navike koje su deca usvojila i uglavnom ti ljudi imaju problem sa svojim autoritetima. Sljedeći tip o kome ćemo pričati jeste demokratski tip, ono što bi u našoj praksi rekli, a ono što bi većina roditelja rekla jeste da je to roditelj koji se ponaša drugarski. Kod ovog tipa roditelja postoje zdrave granice koje uspostavlja, ali takođe zna i da bude opušten u nekim situacijama, odnosno da dozvoli detetu da pogreši, da ga na prijatan način nekako usmeri ka pravilnom rešenju ili da zajedno sa njim nađe rešenje. Kod ovakvog tipa roditelja deca obično imaju slobodu da kažu kada nešto i on sam pogreši, na primjer da mu skrenu pažnju kao tata vidi prosao si vodu ili na primjer mama nismo očistili sto, tako da ima slobodu da izrazi svoje misli i svoje osjećanje. Kako ovakav tip roditelja utiče na decu? Deca osjećaju tu slobodu kao što sam već rekla i puna su samopouzdanja. Imaju tu slobodu da iskazuju svoje osjećanje i misli i lakše rešavaju svoje probleme. Treći tip roditeljstva jeste popustljivi tip. Taj tip jeste onaj koji dopušta deci sve, koji nema baš neke jasne granice i ako ih ima, dete ne može da ih prepozna i vrlo lako se one pomeraju. Samo da dete ne bi bilo uznemireno i da ne bi plakalo. Kod ovog tipa emocije su jako uključene, kako kod roditelja, tako i kod deteta. Dozvoljava se detetu sve ono što zadovoljava njegove potrebe i emocije u tom momentu. A kako to utiče na dete, ovakav vid vaspitanja? Utiče tako što dete postaje nesigurno i takođe ne ume da kontroliše svoje emocije. Vrlo često burno reaguje ukoliko njegove potrebe nisu odmah zadovoljene i može se javiti agresivnost ukoliko se ne ispune detetovi zahtevi odmah u momentu u kom je on želi. Četvrti tip koji bismo naveli kao jedan od osnovnih jeste u stvari nezainteresovan tip. Ovakav tip roditelja je često isključen iz svake aktivnosti kod deteta, često je prezauzet svojim emotivnim stanjem i nekim svojim problemima, tako da zanemaruje detetove potrebe, misli, želje i osjećanja. Kod ovakvog tipa roditelja, kod dece se može pojaviti prvo povučenost, a kasnije u odraslom dobu može doći do delikventnog ponašanja kod deteta. Uglavnom iza svega ovoga se krije dete koje je jako željno pažnje, ali iz razloga što ga ne dobija, reaguje burno, odnosno tako da bi ga neko primetio. Mislim da je ponekada stvarno jako teško proceniti sam sebe, odnosno kao i mi vaspitači kada pokušamo da pronađemo sebi svoje mane, jako je teško, ali pokušajte da na što bolji način i što više nekako analizirate sebe da biste došli do ovakvog tipa roditelja, kao što smo pričali, demokratski, odnosno to je taj neki prijateljski tip roditelja. Pa da, to jeste neki najbolji tip i zato je najbitnije da se nađe balans među svim ovim tipovima koje smo mi naveli, a neki balans se nalazi u tom demokratskom tipu i on prosto daje najbolje rezultate i najbolje utiče na dečiji razvoj. Poenta je da i vaspitači i sami roditelji neguju taj demokratski tip kao što smo već rekli. To su bila neka 4 osnovna tipa roditelja koji postoje i nadam se da smo vam pomogli da malo analizirate vaše roditeljstvo, da, i sami sebe. Ako imate neka pitanja, slobodno možete da nam ostavite u komentaru, da možemo nekako zajedno da to analiziramo i da dođemo do nekog zaključka. Hvala vam puno što ste nas gledali. Vidimo se u sledećem videu. Vruće mi je. Vruće vam je? Meni je vruće, ono mene ne ruši.
Smetaj mi. I believe I can fly. Evo ga ludila. Ajmo. Ako ste mislili da se nećemo baviti roditeljima... Ovakav... Patrijarhalno vaspitanje. Ajde. Patrijarhalno vaspitanje. Mi nije jasno samo šta je toliko smiješno. Ništa nije smiješno. Ali čekaj, kažem samo... Ništa, nema veze, rekao. Bravo! Da. Dobro.